Hello my friends, nkuko bisanzwe ni Valence Benimana. Uyu munsi nkaba nashatse kubereka uburyo ki wakwesitara application ya AutoCAD ku mashini yawe cyangwa se kuri desktop yawe. Tubibutse ko iyi application ya AutoCAD igurishwa n'uruganda rwa Icotsa arirwo rwitwa Autodesk. Rero ko twesitara iyi application ku mashini yawe cyangwa se kuri laptop yawe, hari zimwe muri setting ukora kugira ngo ya mashini yawe ibashe kuba yakwakira ya application. Uraza hano kandi kujya muri search box ukandikamo ijambo bise virus and threat protection. Nabona ko yaje, logo yayo ni iyi. Urahakirika afunguke, yafunguka uzahita ureba ahantu handitse manage setting. Uhakirike, nuhakirika zino virus and threat protection setting zose urazifunga. Azigire off, manuke izo hasi nazo uzigire off, nizigire off ndetse niyigire off. Nurangiza kuzifunga uza hano handitse manage, hano muri firewall network protection nazo uze domain network uyigire off. Biri inyuma uze kuri private network nayo uze uyigire off. Umanuke uze kuri public network nayo uze uyigire off. Nurangiza kuyigira off uza closing, uze handi hari ya setup yawe ya AutoCAD uyifungure. Nurangiza kuyifungura uza hano handitse setup, makirike then fungure ya nuza yawe ya Autodesk yawe. Urabona ko bari kukubwira ngo urabanza uyikore unzip cyangwa se uyextracting kugira ngo ubashe kuba waextract. Uzahita ukirika hano okay, nuhakirika bahite baguha dialog box imeze uku nguku. Then ukimara kubona ino dialog box imeze uku nguku uzahita uza hano handitse install, uhakirike bahite baguha indi dialog box imeze uku nguku ivuga ko amabwiriza akubiye muri ibi byose urayemera cyangwa se urayakanda. Urabona ko hano handitse I reject, hirya yaho hakandikwamo I accept. Uzaza ukirike hano handitse accept then click next, then bahite baguhereza indi dialog box imeze uku nguku. Nta kindi uzahita ukora, uzahita ukirika hano install, tegereze yesitare. Tubibutse ko iyi application ya AutoCAD ikoreshwa mu kudesigninga bijyanye n'ama structure. Zishobora kuba ari inyubako, ibiraro, ibiki byose. Ubwo ngibyo ngubwiye zikoreshwa muri trade y'ubwubatsi na trade y'ububaji. Ububaji badesigninga bijyanye n'amafurniture, intebe, utubati, ibitanda n'ibiki. Ibyo babikora bakoresheje icyo bise AutoCAD. Mu bwubatsi ho tuyikoresha dushushanya amazu, dushushanya tugaragaza materiel uburyo ziba zimeze n'ibiki byose. Ari icyo dushaka kugaragaza mu buryo bwa drawing, ushobora kuba wakoresha iyi application ya AutoCAD. Murabona ko iyi AutoCAD ndi kwesitaramo, urabona ko ni version ya 2021. Hari na version nyingi ubu ngubu tugeze kuri version
ya 2030 ndakeka biri hafi, haje ni 2025 na karindwi ndakeka bizarasohotse. Ndategereza yibanze Yesterday. Urategereza kubona kumweru kanaka ukona gatera kumweru kugeza igihe karaza kugerera hano bakweretse ko yabaye install. Urabona ko biri kugenderana nahe naka ko hejuru kaba kagomba kugera kano kumweru kubona akadomo kumweru niyo muri kukareba neza. Dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we were meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, yo ubwayo uyesitara biri offline. Don't need network, internet network. Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Ikindi mbibutse ko tuzajya twigana amasomo atandukanye, tuzareba uburyo bakoramo amakuru y'amazu, ibisenge n'iki ukoresheje AutoCAD. Tunarebere hamwe n'uburyo washushanya amafanica ukoresheje application ya AutoCAD. Tumwe dutegereze. Refreshing kugira ngo yihute. Kora refresh ku mashini yawe kugira ngo process ya installation yihute. Urabona ko imibare iri hano, urabona ko ni 5 of 9. Genda bigira ni features ziba ziri kugenda ziyesitara muri software. Ubwo features dufite ni 9, bari kukwereka ko ebyiri mu 9 arizo zisigaye ziri remaining, nizo zisigaye kugira ngo ziyesitaremo itangire ibe install. To refreshing. Biratinda ntabwo bita byoroha kuko na application ibiremereye cyane. Niyo mpamvu kuyesitara bitwara akanya, ariko n'ubundi yagezemo ko warangije kuyesitara ko yifungura biroroha. Ikiruhije ni ukuyesitaramo ukamenya ngo urayesitara ese irakora ibyo ngeneye. Iyo wayesitaye neza iguha ibyo ukeneye. Urabona ko irasojwe, bahise bamba indi dialog box imeze uku nguku. Hano baravuga ngo Autodesk uku nguku, Autodesk desktop Apple. Hano kuzadukirike ngo hano launch now.
dutegereze ifunguke. Urabona ko hano kuri desktop ya application ya Sigirute install irahari, iri already installed. Hano tugiye kuyifungura turebe niba koko yabasha gukora ibyo dukeneye, turebe niba yanabasha no kuba yasevinga. Dusanga features zose zabaye already installed, Sigirute ikwereka byose. Urabona ko hano ntabwo wabasha kuyinjiramo ikweretse uku nguku. Ngiye kwereka, urabona ko hano bari kugusaba enter serial number, then hano use the network license. Ahangaha iyo bagusabye zino product key cyangwa se serial number z'iyi AutoCAD, ntabwo aho wayiguriye baraziguha, ariko hari n'uburyo tuyesitara bitabaye ngombwa ko dukenera zino serial number. Uraza turayikorozinga nk'ibisanzwe, niturangiza tuze hahandi hari setting yayo, hari amakara kazana nayo bayiduhana birimo hano, dore ngizi crack ni izi ngizi. Uraza uzi selecting all, then uzijye copy, then uzi pasting muri window ya Autodesk. Uza hano muri file, program file, uhakirike, then uza hano handitse Autodesk, then uza hano handitse Autodesk desktop Apple, then aguhe indi, aguhereza zino features zimeze duca, then weho uzaza ukirike paste, then barakubwira ngo replacing the file in the destination, ukirika hano replacing, then zano continue, then bite Igirute za cracks. Urabona ko twayishizemo hano, niturangiza uzubiko. Murabona ko mashini yacu nyuma yo gukora restart, urabona ko yongeye gufunguka. Turaza ducekinge turebe niba koko features zose zabaye active. Turaza dufungure ya application yacu, dukirikeho double click, dutegereze ifunguke. Urabona ko ni Autodesk AutoCAD version ya 2021. Bagahita baduhereza interface neza uku nguku. Urabona ko bakundi bajyaga baratubaza za serial number, baratubaza use network license. Urabona ko ntabwo bakitubaza kubera ko twamaze kuyigira kuyikarakinga. Then after cracking tugakora icyo bise restart. Niba ari project yacu tugiye gutangira, uzajya hano handitse kuri iyi dialog aka box kanditsemo start drawing, tuhakirike, bahite baduhereza iyi interface imeze gutya. Urabona ko ino ni workspace ya AutoCAD nk'ibisanzwe. Urabona ko toolbar zose bagizute bazitwereka hano. Urabona ko byose birakora. Ushobora kuba wacekera ukareba ati se nimba nakoramo project nkabasha kuba nayisevinga. Uraza hano muri application menu, urebe, urabona ko zose ziri active, zabasha kuba zagira zakora neza. Urabona ko urimportinga, ukiexportinga, ukapublishinga, ndetse ukanaprintinga document, uyiprintinge hano muri application ya AutoCAD software. Guys, ndabashimiye kubwo mwabashije kwihangana. Tunabibutsa ko mu isomo rikurikiraho ubutaha tuzareba uburyo ki hiding zino toolbar, cyangwa se tukabasha kuba twazigarura. Tunarebera hamwe uburyo tuzigenda tuzikoresha, tunareba na muri mukoro wa toolbar. Murakoze cyane.